Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahan beda marueba pau Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna G20 mifam ga mari lenana Moirang Kunaw da laiba Sangai Ethnic Park ta sengat sagaliba sing hakthenana ngasi yengsinkre Raija sida Assam Rifles na popi pambi thaba amasung ain kaina drug pusilakpa thingnanaba khongthang kya lakholiba asida Mukhyamantri N Birena thagatpa phongdokre Radio and Peace haiba hiramda ngasi malem sinba thungbada World Radio degi thoram pangthokli Tripura, Meghalaya, amasung Nagaland da mikhagi thabak kansilagli Pradhan Mantri na chokotpa Tripura ama ohengani haina miyam da wasakli amasung sangsaki budget mifamgi ahanba saruk ngasi loisangkre sabhagi mifam mathang thagi 16 da amuk phamgani Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna Bishnupur Jilagi Moirang Kunaw da laiba Sangai Ethnic Park ta chatuna mafam madra sengat sagatliba sing hakthengnana yengsinkre Thasigi tara taretigi tara mapan phawba Manipur na yumbu oidana pangthokadoriba G20 mifamga mari lenana mapan laibak kaya marumdagi lakadriba mihut kangbu singda Manipur gi phajarba mafam sing yenghanbaga loinana khudong chaba kaya lahunaba honagadabani Mifamasi mapung pana pangthoknaba sem saba loire Mukhyamantri na mapan laibaki miyoi kya lakpa asida lamdam masigi achan miyok phaba adu uthoknaba honagadabani hairi Makoina lakpa matamda apanba thoktanaba amasung ban blockena chingba tawdanaba appeal tawri Siri Birena lagliba mihur kangbu asida lamdamasi santi leiba chokotpa raija amani haibadu uthoknaba honasi hairi Masina makoina raija sida lalon itiki lamda sel thadaningbagi apambadu pohangadabani Mukhyamantri ki khongsat aduda Shiksha Mantri Thaunawjam Basanta Kumar Tribal Affairs Mantri Letpau Haukip Moirangi MLA Thongam Santi LDA ki Chairman M Asni Kumar Chief Secretary Dr Rajesh Kumar Chingba Charuk Yaki Amarom da Mukhyamantri na hai sarkar asna drug ki mayokta changsilliba khongjang makhata na changsingigani War on Drugs 2.0 gi makhada T Jordan 5 Village da ain kaina lam ekar mangarom da tharamba poppy pambi sing amasung Kopibung Village Hill Range da lam ekar mari dasmik mapan da tharamba poppy pambi sing yanthakre poppy yanthapagi thabak adu nap sagolmang PICD Imphal East ki police personnel sing Fort Assam Rifles sing ba yauki hari Manipur Pradesh Congress Committee ge Vice President Hareswar Goswami ki wangkhaida leiba yumda sakang daba singna nongmai round kamarum kapsilambagi thong adubu yaning daba phongdoktuna Yai School Block Congress Committee na ngasi wangkhai community hall mamang da wakat mifam khangkre wakat mifam adugi matang da Yai School Block Congress Committee ki President Akham Bimol Chandrana Hai Hareswar Goswami na Bharat Myanmar ngamkhai gi matang da kholau kya lauduna lakliba misak amani magna mamang da kanagumba amatadagi kehlakibagi wafam leite Adubu Kangaudana Nongway Kapsilakibigi Toktok Asi Yamna Nungaitaba Tawongni. Manghai Manipura Hojik Gun Culture Gi Tawong Amat Satarliba Asi Kudakta Tingnaba Onagadabani. CPI Manipur State Council Singduna Budget Lisingani Kulumdoi Michangi Mayoktani Amasung Adani Gi Wato Kudakta Tijalu Haiduna Imphal Gi Irabur Baban Complex Mamangda Ngasi Wakat Mipam Pamkre Haidi. Siri Thinguzam Premjit Singbu Bharatiya Janata Yuba Morcha Manipur Pradesh ki State Vice President oina hapkre hiram masigi matangda BJYM gi President na Cherolama Tokre Nehru Yuba Kendra Thobal NSS Unit Kaksing Kuno College IQAC Cell Kaksing Kuno College na punna sinduna Neighborhood Youth Parliament Kaksing Kuno College ta pangthokre District Youth Parliament amasung Catch the Rain Project ki makhada phase ahum suba thorum hokdokpa aduda akangai singna nong yoksinra thambagi matangda wafong kaya phongdoki asiguma thorum asi Tengnopal Thobal amasung Chandela su lagliba numit kharani asida pangthoklagani hairi 33/11 kV Kaisampat substation na konma mafam sing hayeng ayuk pung 3 tagi pung 9 makhai phawa mai mutkani haina MSPDCL ge Cherolama na khangalakli tabiriba pawasi Akasbani Imphal degini Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna ngasi IGR South Mantri Pukrida Operation Sadbabna gi makhada Sikkim da organic farming gi matangda educational tour chatlubasing okre Thasigi maridigi Chandel Jilla gi Sajik Tampaktagi lamthakiba numit 10 gi tour aduda laumi kunlom saruk yaki Assam Rifles ki Cherolama hai khongsat aduda saruk yariba laumi singbu rasayan har gi mahuta organic har karamna sizinnagadagi haibadu khangan ki Sikkim gi horticulture amasung agriculture bibhagna laumi sigidamak tongan ba thoram sing pangthoki makoina Sikkim gi Rajapal Ganga Prasad Chaurasiya gasu unaki hari
खोंसत अदुदा यावरुबसिंग ओकपगी थौरमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना असम राइफल्सना ngangkhoi lamdam chingda organic farming paikhatnaba lawriba thogdangbu thagatpa phongdokki organic farming gi matangda manipuri lawmi singna hena khanganaba khudong chaba pibibagidamak sikkim sarkar busu mahangna thagatpa phongdokki Siri Beren hai organic farming hai basi war on drugs ki maru eba saru amani masina lawmi singda atopa pambai ama piri tu rasida yawruba lawmi singna rises da organic farming hena chawkara na bahona bada chawna mating pang baga loinana miyam busu hiram asigi matangda khangan bada achoba thodang lawgani hena mahana thajaba phongdokki The government and me and the Assam Rifle, we are not against you. War on drugs is not against you. War on drugs is to save you and your generation. To men, why I am declaring war on drugs? I hanadagini, hanagi akhoi government dudagini. Na khoi bu kanna bani. Don't take otherwise. Poppy cultivate abo matam you. We destroyed every forest, every tree we have cut down. U kathale ba matung do the poppy thare. Poppy do khane na ba hona ba ikoi chemical hap. Singi hard soil do, loose soil. Then when the rainy season comes, soil do so boy with mud. It is coming down. Sigi pon mayam se. Adu ki damakta ni ikoi na ngasi war on drug to riba tum da sana gai hotna riba. Kendrigi Information amasung Broadcasting Mantralogi Makhata Central Bureau of Communication Imphal na sinduna Azadi ka Amrit Mahotsav ki sharuk amoina numit humnigi awareness program ama Jiribam jilada pangthokli ngarang ahoba numita Vidyanagar Sports Complex ta makhal kya gi kala sanskriti thorom sing utki hari ngasina Gulathul Community Hall da pangthokki thorom asigi sharuk amoina hayeng Isel Club Dibong da tongan ba thorom sing pangthokkani hari Awareness program asigi matangda artist sing asibu lusingliba Lairenjam Bimol Chandra Singna Akasbani Imphal gi Jiribam Paumida asumna hai lam tongan ba Maharashtra, Gujarat, Jharkhand, Uttarakhand, Manipur, Nagaland singba art mayam sing suka pi ba loina na tongan ba hoi iskin singba ham sab ek hai haimna mayam sing siga si ullaga sarkar na sahi nipan sida hoi na paikaliba activities and achievements of the Modi led governments are successfully implement torba mayams loina na unsung freedom fighters of Manipur salute to wa sigum mayam sing highlight to wolen and a special focus on the national integration and communal harmony ek bharat shrestha bharat na singba mayam sing program pi blak sabani None Battalion Assam Rifles na Ijerong Village ki khunja sing da tangai fadana changba polam sing khusin na kre hari thorom du da platoon operating base haukchong na sinduna lecture program amasu pangtoki Khuga Battalion Assam Rifles na Churachandpur gi Jet Kuno Village da lem na laing bagi camp amanga si pangtokre maduda khunja kaya marom laing bagalona lem na hidak langthak yen thoki hari World Radio Day ngasi malem sinba thungba pangthokli numina si sahi kuding gi pangthokpagi maruiba pandam di radio gi maruiba amasung radio gi kuthang da I paw laununa ba miam da bab tahan bani tarani thoi suba World Radio Day gi hiramna Radio and Peace haibisni numida siga mari lenana Radio for Peace and Radio for Climate Change haiba hiramda numinini sathagadaba Radio Festival New Delhi da pangthokli World Radio Day ga mari lenana Prasar Bharati gi CEO Gaurav Dwivedi na miam da piba pawzel The complex array of All India Radio's multilingual, nationwide programming across 9 decades bears testimony that in the truest spirit of Ek Bharat Shresth Bharat and shall altruistically continue to do so amid varying emerging challenges. India being a proponent of world peace, that element will always be an integral part of her radio discourse. Once again, on World Radio Day, my best wishes to all radio listeners. Let us together create more inclusive platforms on the path of nation building and peace building. Let us leverage rapidly emerging technologies to reach out more effectively to the remotest corners of the land to ensure that all voices are heard. Maki World All India Radio ki Director General Basudha Gupta na radio haibasi I paw khangna bahona bada yamna araiba pambai amani इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। इन संस्थाओं ने विश्व की अनेकों उथल पुथल के बीच समाज में संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हुए सुनिश्चित किया कि आवाजें अनसुनी न रह जाएं। स्पष्ट सी बात है इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की विस्तृत विविधता के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि उसके उद्देश्यों में
पारस्परिक शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ आंतरिक मन शांति के बिंदु भी शामिल हों। मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना मालोम द चथरिबा कुनिथोई सुबा चैलेंज का वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi gi मैच ता UVSA लिलोंग चजिंगना BDVFA बिष्णुपुर पांजिल तरेट अनि दा थोइकी अटोपा मैच अमदा काइसांगथोंग FC ना IAM याई स्कूल रेंज पु पांजिल अहुम अनि दा थोइकी अहानबा स्टेट लेवल मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट UMFC कप टीम तरा तरुंग सरुक यादुना ngasi थौबाल की मोइजिंग प्लेग्राउंड दा हानगी मुख्यमंत्री अमसुंग CLP लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना हौदोखरे ngasi अहुबा नुमिता असिका FC ना NYPC थौबाल निंगोमबमबो पांजिल अहुम सिनोदा थोइकी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी त्रिपुरा मेघालय अमसुंग नागालैंड मिखल की थबक कंसिलकली तोंगान तोंगान बा राजनीति दोल सिंगी लुचिंग बसिंगना वोटर सिंगी पुनिंग चिंचिनबा ngамजबी थादन बोट खोंबगी थबक चथरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi अथेंगबदा अगरतला दा पांगथोकपा विजय संकल्प रैली दा वांगांकी प्रधानमंत्री हाई BJP की हिरा हाइबदी हाईवेज इंटरनेट वेज रेलवेज अमसुंग एयरवेज मॉडल ना लमदम मसिगी मियाम थबक फंगनबदा खुदोंगचाबा पीरगनी मांगनाई त्रिपुरा मियाम ना मेजॉरिटी मपुंग फाना फंगलबा सरकार पामली त्रिपुरा मियाम ना BJP अमसुंग मसिगा चुंगसिनबा दोल सिंगी मिरेप सिंग दा बोर्ड पीदुना केंद्रना थादरलिबा सेंपम खुदिमक राज्य सिगी मियाम दा फंगनबा होनरसी त्रिपुरा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाह अमसुंग केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी मिखल की रैली सिंग दा वांगांकी तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी CPIM लुचिंगबा मनिक सरकार अमदी कांग्रेस की लुचिंगबा कैमरुमसु मिखल की रैली सिंग दा वांगांकी आकाशवाणी पाउमिन हाई सगोल से नुमित बोट थादा नगदोरिबा सीट हुमफुलेबा राज्य विधानसभा मिखलदा नुपी मिरेप कुनिथो यावना पुन्न मिरेप सनी यांखै मापन्ना लंबा तौनरी मरगस्ता मेघालय बोट खोंबगी थबक कंखलकली थासिगी कुंत्रेता बोट थादा नगदोरिबा सीट हुमफुलेबा राज्य विधानसभा मिखल असदा मिरेप चहुम कुनमाथोइना लंबा तौनरी BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा हयेंग कोहिमा लेबा BJP हेड ऑफिस दा राज्य विधानसभा मिखल गा मरी लेना डोल की मैनिफेस्टो पुथोकलगनी श्री नड्डा हयेंग नागालैंड थुंगनी महाना कोहिमा लेबा कैपिटल कल्चरल हॉल दा BJP अमसुंग NDPP की अपुन मिफम दा वांगांगनी मिफम अदुदा NDP की लुचिंगबा अमसुंग नागालैंड की मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सरुक यागनी सीट हुमफुलेबा नागालैंड विधानसभा मिखल की बोर्ड खोंबगी थबक खमथेंगना कले थासी कोंत्रे बोर्ड थादा नगदोरिबा राज्य विधानसभा मिखल असदा पुन्न मिरेप चामम मरफू हुमदोइना लंबा तौनगनी BJP की मिरेप अमदी हाना लंबा यावदना बोर्ड काखरबनी मिखल शांति होइना अमसुंग नियम चुमना पांगथोकनबगीदमक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कंपनी चहुम मंगा सिजनगदौरी राज्य सभा की मिफम मथंग थागी 13 फाव यैथोखरे संसद की बजेट मिफम की ngasi अरोइबा नुमिता राज्य सभा दा विरोधी की दोल सिंगना खोलाव कया लाउकी ngasi अयुक सभा की मिफम हेक फंबा हौबगा आम आदमी पार्टी अमसुंग BRS की सदस्य सिंगना एडजॉर्नमेंट नोटिस पुखलखिबा अदुबो सभा की चेयरमैन जगदीप धनकरना याकिदे कांग्रेस आम आदमी पार्टी अमदी अतई विरोधी दोल सिंगना अदानी ग्रुप की वाथोक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी अमदा थिजलहनबा दाबी तौदुना स्लोगन कया लाउरदुना सभा की वेलकमना चंगचिंकी चेयरमैन मखोइबु तुमिना लैनबा हाइकी चरांगनबा मरक्ता सभा की मिफम अयुक पुंग 13 मिनिट यांखै फावबा यैथोकी सभा की मिफम हेक फंबा हौबगा विरोधी दोल सिंगना खोलाव कया लाउदुना सभा की वेलकमना चंगचंकी सभा की लुचिंगबा पीयूष गोयलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राष्ट्रपति की भाषण की मोशन ऑफ थैंक्स पीरिंगाइदा अयेटपा पीखिबगिदमक विरोधी दोल सिंगना लाले हाइजगदबनी हाइकी सरांगनबा अदु तोकनबा सभा की चेयरमैन हंजिन हंजिन खंगलबसु यादबदगी चेयरमैन सभा की मिफम मथंग थागी 13 फावबा यैथोकी मथंग थागी ममांग थागी 18 चथरखिबा बजेट मिफम की अहानबा सरुक ngasi लोइसिंग्रे बजेट मिफम असी राष्ट्रपति भाषण गलोइना हौखिबनी सेनबा सही 2023 की केंद्र की बजेट फेब्रुआरी अमदा पुथोकी मिफम असी नुमित 63 की मनुंगदा सिटिंग 13 लेगनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सिंगना डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यंगसिनबा ngamnaba अमसुंग मखोइगी मंत्रालयसिंग अमसुंग डिपार्टमेंट सिंग की रिपोर्ट सेम साबा ngamnabagidamag फेब्रुआरी 12 की मार्च 12 फावबा सुटी लेगनी बजेट मिफम असी की अनिसुबा सरुक मार्च 13 हौरगा एप्रिल 3 लोइसिनगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन सिंगना G20 मिफमगा मरी लेना मोइरांग खुनौदा लेबा संगाई इथनिक पार्क सेंगत सागलेबसिंग हाकथेनना यंगसिनख्रे राज्यसदा असम राइफल्सना पोपी पांबी थाबा अमसुंग आइन काइना ड्रग पुसिलपा थिंगनबा खोंगथांग क्या लखोलगलिबा असिता मुख्यमंत्री एन बिरेना थागतपा फोंगदोखरे
Radio and Peace haiba hiramda ngasi malem sinba thungbada World Radio dagi tawram pangthokli. Tripura, Meghalaya amasung Nagaland da mikhal gi thabak kansilagli Pradhan Mantri na chokotpa Tripura ama ohengani haina miyamda wasakli amasung sangsad ki budget mifam gi ahanba saruk ngasi loisingkre sabagi mifam mathang thagi 16 da amuk phamgani. Paul Luizare.